Kanskje wel zo'n keer je kan zetten zingen ka afternoon in me zetten ze vinden na Hawaii. Met lo alagay la limego zingen na. Ako lang malap nga ki wala kisin pa assume ko lang malap ki kumas kain wiya ki hoye ka zingen proces silak ngay meo penapel na kayo nga sila kunon sa ko wala prof toto si pel na kayo sila lon sa ko na le nakatfa shroya na ki finsha class ki peltingi naging akalimitaya. I want to welcome you. Thanks for your time. Appreciate you being with me. Siete mising nga mo siapa na yar se iklagatas ki me kainin laun fuga mange me sidel kun sing ya mun siete orang sidel kun nga mo haronin me sidel nga sila la ka finne onge en KOSRAE mun kayan pelngam dara live stream la ka nga sidaloni na aluna, which is pretty good. Pangan intention la ngayon kain may nga ki sidalin oninalo na nga share cast line ka. I can still do that, but inge na ki sete mo siya nga ki may ikala katasik format sila ngita ki nga mga ikala arsh may onin sita lonin panangaon na dalang silong kaya KOSRAE na may oninalo, of course, each and every time nga sila kun oninalo na so na kaya pa nga naging akalamya nga tasak tapel na ko mga sita lon unsa ko may isang kes lang ngayon na honolulu sa ko bangi unsa ko mga isang kes live sila ngayon. RCA and Wolena. Pachen Wolena ingo. So as we go along, I'm gonna upload some pictures. Share the picture maangi. Maangingan mo or kunti pouring yak. If you want to know what it looks like outside, this is a live shot right here. This is exactly what it looks like outside. It's been kind of windy. You could tell, you know, yesterday, day before yesterday, man, they were racing hell out there. It was pretty strong. I think it's a seasonal thing, you know. February, March, so that's why out there the sun is nice and shiny out there, but at the same time I think the Masima it's not raining out there. So yeah, welcome. Thanks for sharing your precious time with me. Mas kuha tayo ng akong paroyle.
check our audio una. Genom dreni proile. Lem gat flat lash falgerin fakulo ingaksagen kom kulomalap ke karangin yakulom. Nashesh ke Lucien Bell somla negepena fongse somla kom de kaskatja kachun shafla yen lena pe. Yapranin ikan siatele pang kulomalap pabam take misle. Anigo asema kuma kiak misya ko yeke molash panen katka inak fashe fin shaklas. Yok na ke live stream singa ako la inak fashe ye. Naman asin mashlon na naklas ka sham lash anigo asema kede ak fashe yok na kinga ako lang anak fashe ngan kain katwek mola. Kan kain katwek ang ante kanaos la ka akulukela. Ang fin shaklom na shesh kring kain na rapang mama fal kring na rafin felse inga. Kring kain ako strenke mas aplom na na shak yok ilal fungilash leila kring mol kun fakolan ngan shama community kat ke yok na ke polma sa paleta lalos na ke churches ya mailos ya aki ya kim dawian pela in makain sang hakkay met lalal fungin pelja fin na asmo pe Sikake molas ketin fasreng na kalwani na in shuketin fasken kene klomka akwa klomka klomala papa medal macheloma uye peke pelsinga na nas wala los pe akaya los haken kenik na kaiwa orela o yena kaiwa los chama eken met forska met mapangon los alena almet met ka calling na kaiwa Lalo sinakilin la mama shiralo sa makumaki. Ay lo chinka in rep makin ka oro lalo sa inka in fast fall na ki mama kumaki na siya los. Kulo malap talaga tinka in es makin ka in shuk ka na phone na. Ilos nga wa siya maikin met class mo kitinka in wani in siya kitinka in kalwini na kitin shuk or malash kinka in akin siya kum ka aking anya kum. Kat kulo malap papamday ka dito la Mijn wo placings mayak akwolom na shespe na kaiwa temake wolas. Kadita lash pe eloshama plakin pe manaski manulalos molin ikwelalos elos stroke katash kash masha makulu ke kat ka peneng ka akupeya na shes kadita la akielom na shes ke fin felsing ya kom lang sikitin Mol wo molingan molin misle na panang na manas kasi ka desi kana sis lela kiting kalwini na insukom insot na sum kalikia may inen alashi mutunte na kay wala fung na kum itamana kay wa masikyak ke molas ka sifin felching kita kay fe sum gomina na manas na sis maniga wa siya makat orela katita latia fala kat kalwini na in Fale ki mam kumaki na siya na siya pa dahil ki makuluklas siya pa na kaya katari na napay ki hakwak siya makumaki tasya katinin na pa pa si siya ka kalim inka intako inka ni kestan siya kinakalin en makatafong la kaya en mafal kitinak siya sila kuya ke molas agad ko lang malapas na napay makatikan siya na ke molas molin
kaya fila siya katikan makaina kaya panang kada kaya fi komin na kalwinin wika da kaya ka te akin siya ilas ni kipen na Oika siya inge may mani ko siya magarin sang sin sang kari ka da akin siya ila wayang penay ko la siya kawayang penala time zone ye len misinga kapel singa komin kan wala los na kayo siya mahinanay ko at kula malapa tal pro kaksakin ko fakulo kenin mo na tum Jesus Christ matang las kat pro amen Kail anak nga hulay lang nga mga sidal kain me na chipe sang sigunin halu ngulin sa nante ang sangon sa kong sang
Lanchulbe me shakluk. Lanchulbe me Shilkansugon. Share upload page or technical issues mess around with this group play live. Also want tayo na nga share clock, world clock sini. Manain nagas makinye kong lain ko sa yan kung States, mainland, Texas, Tennessee, Nashville, Tennessee, or Clarksville, Tennessee, Seattle, Washington. Paleo, ma dapat may paleo. Akak. Ipanek del paleo. Kanya me share na siyum ko nito la awag kafinan ko sa ingin na en kuam ilta lenche fashmet tigiral megat fin setim sing happy Sunday to all my friends in Guam.
Kuamel me aulongul fashmetikikat na kalme pa dal Shenry au silongul me koske tevonen dok. En KOSRAE o epen na laulongul si en KOSRAE en pon be aulongul si fashmetiki en Hawaii. Na kalme pa dal Shenry petari au luo longul me koske tevonen dok in Shenry en pon be en kuam. I mean en pon be en KOSRAE dal same time so en kalme time chifan Time Shifana. Encore Palau, 12:26, Sunday afternoon. Nashville, Tennessee is tonight. Saturday night, 9:26 p.m. Chuk, Micronesia, Sunday afternoon, 1:26. Seattle, Washington, Saturday night, 7:26 p.m. Dallas, Texas, 9:26 p.m. On a Saturday night, Kwachalen, the Marshall Islands, Machero, the Marshall Islands. En Machel, en now dal time zone chifan na. Akalme en dal 22 hours ahead of Hawaii. So that means dal me Sunday 3:26 in the afternoon. The Marshall Islands and Nauru. And again, Kalamian pon be same time zone with KOSRAE. There's Sunday, it's 2:27 in the afternoon. Honolulu, Hawaii. And Hawaii katingin na katao the May course. 5:26 late afternoon or early evening. And Denver, my brother is in Denver. Argilasilar Denver. Dalawal kos longolit kos ilmata. Alakeni Ashwingina, idal 8:27 nighttime in Denver, Colorado. Let me see. So today is February 11th. I hope you have a good weekend. I hope this broadcast finds you in good health. I'd like to welcome you and thanks for sharing your time with me this evening. Man, I'm gonna play varieties of song, but mainly onin shitel. I know si magde kanamta at finsum na park finas me or ka functions or ke park na shitel onin ten ka onin shitel ma. Awang bena, it's gonna be a mix of different kind of songs, music. Of course, you know, once again, man, I want to welcome you. Thank you for being here. Akisang lang lak na siya, Wilton. The Wilton, Scott, natal siya. Wilton Morris. Ayil taga request nga ayil kawaking yun. Kat nakawak na yung ngita, ayil til lang ate na chupa. Diyal niya pa el me the request actually pa el pasiak ngani friend and I want to welcome you, man. I nga nga lang si sila lale el good looking na pa what el pa Scott ingi na picture profile picture sila ingon lan meng futun rana in me awam gulawa isi pa. So just like I promised, man, I'm gonna play some sila kun kata onin me onin fong eh. Avin siya inwo siya me. Formatting already lang eh. Oh, wait a minute. What's going on here? Give me 1 second. Just have a look. 2016, 2018. Oh, man. That's not what I want to see happen. Oh, shoot. Wait, hold on. Wow, not good at all. Yeah, siya ganun sungay. I don't want to wish. O suma bang taksi dahil kinpen nagawa kidam tawra pinpa programay nga nila ngitari programming pair Wilkes ka merat ka birthday party mga isang untuan agad ay nam tatuyak me on o yala may sanglat kato alon sa laon
Pito na bakat me suko. Lain mo Evelyn, ngaliak message shiki. Lo malap yung takan. Long last. I hope you guys are doing good. Pinak request kundel kapayama. I'm gonna see if I could accommodate that. I can't promise anything, but I will work on it. No, di lang agad ko na. Which most likely I won't be able to. Man, I got a feeling something's going on.
Kagalan shida gano ni shida sukong uwi na wi ala popular sing mutan lang si ten ki pedin me sipim ko me malas ne Harsh me like plan like I have some issues, technical issues, so but it's alright though.
ang own mga share kain noon parang ganyan ko siya problem si nga fact masing nga Corella playlist sila file disappeared. I'm not sure what happened. Mga tayo just quickly, pick out some songs along the way. Flown semua na ke ash incident si kyak tinanaway ama information mga share last time at an accurate or mga ke incident si time si dalik sinala pakpakis I think it was a random act of violence. But anyway, oops, hold on, let me get this. Oh, there you go, good. Kaya nga, share na siya was may incident siya masikyak ki may matayin local tan alida onangan mamtan sa mga si Bayak or talik na aldal Walmart siya mamasing sikyak kuya te RCA Pearl City masikyak YKL shopping center na ke may further may news idal share ke incident nga dala kalamila masing masikyak it was just a random incident magkul siya orela nga lasim lala lasim mawai siya to anay natin naman il mix Asian Hawaiian tenaitam dan siya nga cars keswas kuna nga ki parking lot siya tan siya nga paddock sa store siya may strollers kuna alaga talik sinadal an ki strollers ko nga talik siya nga yan na fuck sila na woyam tan siya smak paddock la may silaklak na paddock la strollers ko arat lik siya wuna din na may ngalyagil din na injured kutsamara din siya mkul siya nga ilte panatam tayo siya nga mkul siya marama siya nga eliak na sikya ka nga naman electric siya ba involved kaya lato yung lan kasha
tulokan inte sikyak masingi kulche sang me kro parsigo ko tire iron sigo sang puke mgulchi ma kutsamare tensingi kan machima di ma dalfin di ma sikyak dal atu yang we cash inte yokong ay kashong ay amain finan merke mga yurikat matngit cash dali breakout me cellphone ka cameraman adal dal ng pecha mga fulila na fadene kina katatlik na chunong ay ka mat ngayong ay mas masikya ka injury ma sikyang simtan singa niel kap talik talimgul singa also mel arrested on scene at the crime scene el dal el somna kalpo siya ki church sima preside ke silang anyway sang me miliel il nalan di kia milien chel fa kind of focal ki me lomkal po siya sano me appearance like a court lucky like takyang me arspel ma itakyang lal dalvin ars milien chila na le put down milien sing na fa kind to foki tako muta me sano in perin floklan na court. I don't think the guy got it. Kinga me, I don't think he has any $1 million. Kinga porongo ke nusya ke sister silan talimtan siya ma ngalyak nga fakfaking el mael para el siyak me talimgul siya ma rela incident siya perpetrator siya ngayon me ilan sick me mental me help lanso min career man anan naman tanamal crazy tang amal he was under the influence amal making trucks pile kan wala kay no yang amo that kind of stuff can happen to anybody, that can happen to anyone, you know. Pangi talik mitlas mit ko sayang dal fin kan batok me stroller masimala na scary na pa alas talik section 4 because liksi an strollers ko siya alin na esmat na pa silaklak na patok na talik siya liki out of the way apa mkul siya faksil ya ay show la lan me sulpaon na el apa mkul siya ato yang veteran siya lui military mate ali mo di ba na inindalik siya mo el timayin ang ali mo siya pala na ma mainline ma tako na yun mo kapag mga sisikya ka nga fact mo description siya nga la Amo sikyak ke Sam's Club, Walmart siya na lang ni Sam's Club, Pearl City, Pearl City. Tafong le si pangan nga, loy na kita na nga tafong le. Nga, ito tayo, nga mo nga sumon pala masikyak Waikili Shopping Center. Or nga mo, fakla ka pa, it seems like everyone is on edge right now. Kati kind of fork it in me, in our road rage, magansi magate harsh traffic incident. Wait nga car in front of you, gum upset. Yeah, yang gum dala ngita ni kola kufs go faksilya ka pull off side. Ayun mga siya mga kalin na pa sikyak finenaway siya mawangin met. Ale post kesik na pa harsh na pa me firearm incident sikyak finenye no. Tamasi nga mo alla yok pe sikyak ala poslamit me fakfaki stabbing incidents pe finenye no. Poslamit fakfaki. Nga mo akita share din me if we don't have paya kidate lagi kain mga taki nga porong incident sikyak nesing just doing our own business sa panamdalin sto at folk la berin left long just so en adala kliksing yamin na faksil lana pangai mama sikya kliksing matayan sing ars il pa yagatlik nal dal ars kofan mi si il dalaro me last time il dal mention ngamataw sin longol siye si pa orekanitari ngamo might my interested on you can find it pretty much if you want to kung lang si cash kain no yang ito nga mo alawula kat share siap masima kat may KOSRAE nagdin focus pa na kaya kus fin
Maurek lärarna I försöker din kanske med Lars KOSRAE finne lärarna mainland finne med att kuam ka finne med att en säger många fin kanske med att ngars manima in sankasho med funeral cost ki yok na mit mawangin la ka fin ba accident ka kanske ka dakala mingai din loina ki malai mit KOSRAE ngai alle försöker pa kom dele Shoy na nage co-fund mi singen finet along ul mit paganden fin hakashay kayale ula pa my reklange na depena mit te feel obligated that in sang yok arang amo siapa na papena ula nga academy incident si masikya ngai oi gatale swipna loyang nake kidin be cautious kidin Lien ma kat som na wayan fingat li ma en ngiti en file kitin som ustalik natas ngi ka stroller patok talik na way kitin be careful kitin stay out of those places stay away from those kind of areas the generally finen away alle pang ma sir nga lang sinapa en away alle safe na pa Dal finne mo and singing marshale and Hawaii pretty much. But it applies to everywhere you go. Around a low man fin wo kung fin respect mait matake and makumisom knowing and in most cases one may depart But it's even more accurate here in Hawaii. Kung fin some anywhere you can go. Kung fin departure mait ka kung fin mind your own business. Nobody's gonna bother you, especially you're in Hawaii. So, amo pangashi mama file kitin fakulo kaksekin kat ngamo sapona mun kayen mati nang tal lal fungi peki me kat si makat alu na singi kat mo ul si makat akfula chipen na gwan mo las ngi ship ma ore lang amo alina kaya na pa mati nang tal kayan may dal may hardworking na pa wangin may matateorik ma alsers na kayo dana lom may collect may endouts mga teorik ma or arspel dan or mate wu aron kayan citizens finanawa ng dal law abiding dal di Finne harsh problem na yok finan Hawaii ke crystal meth trucks shima destroy a lot of lives. I'm a fortunate thing. Also na long fentanyl shima il tausin shuvo kata mi shagi yana go finan America yatari tausin shuvo kata mi shagi trucks shima taga China taga de me With your cross, man, border Mexico and America, and the go man, it destroys so many lives. About man, her administration, my colas yan ang dal flayla na tewang na malala okay. Ala na kuluk na pa me chenda plan la dal. Aligas la border sing dal de kali or pos na million na million, may posun million may taga Talnikin background and might mataka cross border Mexico dal most of a lot of them are criminals too. Dito lang may background the masira dollar masing dal or dalin ko dal mo Portland Democrats dal ingina in California dalorela dal issue may ID card na sin might it's going to be a gradual process where at some point Moit million mile talusin na yun ang dali issue may ID card lal dal dan magain vote dal to keep them in power. Pange this is the reason why alam mi pos met sukla vogat ang en mergin ikas la porter singi ora kay noya na kuluk maki sipen me power dal kinil dal pa continue to run when channel dal but I continue to be in charge, run the government, personally benefiting financially, dal benefiting from ala som sigara bon manila dal jafla dal jafla so dal ki career la lang dal
become millionaires. So it's self-interest issues para lama si kyak ngay alin na farshayan mama kadilaki para la problem na pegat. Lucky la and the same democratic states. Kung delvin loan again kuam pel si me den kuam the lucky problem na pe ma si kyak in American iti. Most people they don't like it. And Kuamil, for 32 years, man, they've been voting for Democrats. Papanangkat ngayon kayas, feeling nga I was always advocating for the Democrats. Kasi kaya mga Democrats nga look out for the underprivileged. Might ma sa cash up, might ma wangin mala. Ngangit talimit ma Republicans dal into corporates. Dal me middle class and up might ma well off, well-to-do dari. But everything has changed. Democrats that lose power la that might look away from them. They start voting for the Republicans because of their policies and stuff. And for the first time yellow dari midterms Well, actually, 2020 presidential election 2020 dahil vote lang Republicans and Kuwam. Even them, they recognize what's going on. Our pangmama si Jacqueline Fella, siya mama alina unfortunate kada pa issue madalarang dahil sige na dan tulokon niya isla rights lang may Christians. Might ma lalal fungi alun singkat nga bal dal academic pandemic sing dal wag na alu kay na reka dal kesla kain kaka me beer alcohol and stuff like that dal mo machira when fingom me cold turkey gum alcoholic cold turkey gum become it's gonna be pretty hard yalo pena pa na shoot dal look out for the bad guys. Papanas special kat mat Chris in kat som shukrin som malu ka fin pa chen kat shukrin som silbe aksa cha ye in marshal sin ka silbe interact with our brethren and people in our community to keep you sane, not going crazy. Adal na mod ko ipsingen la might nga som dan shukpe mis la na mental well-being la dala. They're trying to replenish their mental well-being. Pangmama sikyak infela nga mo nakimama sikyak ma si incident si mga akalim na sikyak YK lang Pasya na pa may dal. If you guys if we're locked up for 2 years, there's going to be some changes, some mental, physical changes. Ali na po siya na pa matwang na pa Finte wo health la siya, affect the mental health lan may ito. Naara may ito daldi may ngi dalfin drugs, ma'am. It's not going to help. It's going to compound to the problem that they already have. It's going to be awful. Mama taler alin akuluk na pa Sabi na pangi lusin mga effect. Pretty much, I'm gonna go back and start playing a whole bunch of songs, and then we'll see where it takes us. Yeah. Ngayon sila kun Karam tanga sila kun so nga patle sigo kon la
Ako na may playlist yung orela. Fortunately. Pangayan liga, hala na surround na pa Ingen on course, men inte mycket kärlek eller on course. Ingen fin in Hawaii. Saturday evening. I hope you're doing well. Eli low left then available. I'm not sure what kind. Oh yeah, it'll be low left available. If I single, I'll then available. Strange. Ngabak naman na pa yun. Magam tani diyak si may KOSRAE sa lino remam tanah sister. Dapat Mimi. Oh,
Hopefully la on tol que man fälle. Jack le kanske kan någon som har tagit efter det. Kanske kan någon som har tagit efter det. Lily singing our Ella at the pottery.
expect ko. When he seated, kayo na first. First namin ay sukado pero ay ko magpagpasin kami may laing Manakawa Teatro culture sila lang. Closing Lamalo, that's what we are looking at. That's what we are looking at.
لقطة
กันลือเกว่า Siga non tolgo malala natari, a mai parte.
Tiedän, että olemme kalven unsuku, että I'm gonna release a number. Alle kapsakin talikikasyon, ama taliklil na. Ala sumakki. Kata unsuku. Patala oikein. Kael tari ngamoy pang kulan siya ganun sungan aksa fela tari.
hold on. Okay, tari ko lang. Wow, sorry about that. I'm gonna play this song. Let me see. Long Papatabak. Where are you? What's up, I sang a chef? Si Baba Domo, Ike Nomedola, Oshime Smogine Asula, Bospena Imenego, Nani Shunin Modo, Go Asure Momegin Kosiako. Wow, kaltari pang Lucian me live silak Aku lo mala pe chef la pange. Pange on chef la sko ma sangkali live streaming. Afin sa komin ka akay kom. Until then, I'll see you. Aloha. Peace out.